Noi muntin gamtina jeng ku kichate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. Tun tunya dinga ki gong THUSO. AHSISOMLENG chanela THUSO nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Tun tunya dinga ki gong THUSO ho nangai pantaw hite. THUSO thumakai. Taliban sipai hon Pakistan sipai somngalis get zen kabliu. Achi sa hapta masaa Afghanistan gama partika gam kaiza kaithang khat Pakistanin airstrike anabol khumchu lethu na in tu ni chun border palgal kai in Pakistan sipai somnga legi zen akabli 18 Afghanistan Talibanin anasaye Taliban thuponga pang zabi hula mujahidin asay na a gamgi munchom ho a bulu na akinezin Pakistan sipai somnga legi zen athi se ehlovin som thumin zong kisukha na anayuve Hichi ki bulu na ahin Taliban ko zong amolem in mi som laget zong akitong kha ove ati Pakistan government in Afghanistan hin Tariq-i Taliban Pakistan galgu bol ho gamsunga apan sa sae tiangon anaye aji sa hapta sunga chu Kabul khopi abulu a bom nathadan ahi Hichi THUSO to ki saizin gamte ni achi matna torkom ne chaman lampi te ni akikhain gari truck asang azan akiting dantai gam akinai pi Saudi Arabia le Qatar in huham panglova ki ho chamthon na ding in temna anai hlon e Tengnoupal District joint CSOS meeting amun KCATPL District Office Tengnoupal District Headquarter date 7 October 2025 Pungsom lakhat velchun meeting zong pat an hingalin pusay khuzang baite president KCA TPL district in meeting chair alain phat na ding in puzang thang mate secretary custom and cultural KCA TPL in tauna amang in meeting pat ahitai abanin meeting agenda ho aban banin akichi hlan noya banghen kilungto te in kisay hlatay agenda number 1 separation day 2 Separation Day, 3rd of every month manjing ding tu lunggil ta in gelkhom na akinayin noya banghin tulut na kilung to ta in akisay hlan hi. Akat na dingin kumsi le 3 May Separation Day hi lopi ta ale tupi ta manjing dingin patsa hi. Ani na in hlasi manding pa hi khusungam ama ho bungchi a tawkhom na pathin in gamtum kiwai hop na tum ap uwa in nei loi theina divin lungilta a tawnan ni khu a manding hi chule area le town level a zong amang thei chanin manjing thei hi tin ki phasa na akineze point number 2 mini secretary district headquarter 2 Mini Secretary District Headquarter 2 hi gangta a foundation lying ding government koma akihe sa ale asa ana ding mun kilem kive hi to thlona gangta a to omoso ahi na dinga no zamjing dingin thulutna ki phasa na akineita na hi point number 3 zangna dopna thu hichi thu zong phat so ta lungilta a gelkhom na akinei zo nung in kim in nu te ahin ngan se na dungzui a akichai ka se a zomjinga sumle pai zong transparent ta a block nu te KWU le HR a kona district nu te chu a kona lamkai ho to ki zamana headquarter hlun sa ding hin ki phatsa na akinei tai point number 4 englo cookie war cookie rising Anglo Cookie War Cookie Rising manding tu hi Kim in KSO ZHQ ahin ngan se na dungzuya District KSO in ahin mo po a pataa mandingin kipa sa ahitai. Point number 5 Kunle Christmas tu Kun hi Kim THUSO dungzuya ako ahilo le area level a golnom a Hilova custom ne cultural to kitu a zatvan a kivana nampi kile do na ding le machal na dinga taw khom na a manding in kitulut na akinei in chule Christmas manding dan lungil ta in akigel khom zonungin noya banghin district sunga chi piding in kiphat sa na akinei tai akhat na dingin ani khole ne khom hi ama ho bung in akigondung zuya man hiding chule Ani na dingin zanlen khomwang hi frontline lang example Pallin area mole machi lang frontline ho a hi ball loading asung lang zep a howang chingthei ta le zanlen khom hozong bol thei ding in ki pha sa na akineze point number 6
pathang min len thu hechitu zong hi lungil ta a GELAHKHOM na akinei nungin pathang min len zong CSO lam kai khat hi ahi na le zat le nam thu zala ma na an ahi na zala gamsung mi pin zong ki thopi na donation chi zom pia anoya banga gondin ki phat sa hi akhat na dingin donation a hunglam kai din KSO TPL district ngan se na thaling set ekipetai ani na dingin crowd donation zong bola akithopi nom zosin panla na thekhat KSO TPL district in ahin gondiu hi chule khotina hi house hon zanga chi le in bula angka zakhat chi pathang milen le a in sungmi te kithopi na bolna din ki phatsa na akinei tan hi agenda chengse seidia lomle ki he sa dia lom cheng chai hi to hlonin po tho khothang haukip vice president KCA TPL in ki khen na ding in taw na amangin meeting chai hitai signature by LSC khuzang baite president KCA TPL district chule len min len haukip general secretary KCA TPL district nitin THUSO daily news Manipur sunga ration card nei zose in electronic non your customer eKYC ama achen achai kisu chet na dingin Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution CAF le PD Manipur government in hesa na anaye CAF le PD in achi sa October ni simsom a thupon abol na achun eKYC ay machen chai kisu chet na ding achai ne khochu ahung thlongding November somlanga kumsang nila somnila nga hiding ahi hichi togon hi achi sa October ni simko kumsang nila somnila nga ni khoa ki holim na achun district supply officer DSO ihozo si het sa na kinaitai eKYC kisu chet na kinaiteng ay ma phone number chen peding ihamtia kisu mo aboy omle directorate akon technical team ho het sa ading hi ration card ne koi tabangin ama chama hichi eKYC kisu chet na hi abol nomle Google Play Store akon Aadhaar Face RD service app ko ki download na mera eKYC ko akibozing the hitai tin to so chun aseye BJP MLA Delhi Khupia Vaikondo Hoju Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah BJP National President JP Nadda to kimutolovin in lamhung kiletave Manipura kon BJP MLA Hojun Center Lamkai Hoto kimuto na dingapan izat ala abangun alo hingzo tapovin BJP National General Secretary BL Santos Chule BJP Northeast Coordinator Sambit Patrato akimuto uvin in lamhung kiletave PM Modi le HM Amit Shah to kimuto na dinga appointment anay povin achi sa October ni simge ni koa Sambit Patra akimopi niujun ama ako na meeting go na dingin anak temovin hi BJP MLA chile party tupunga pang KH Bomchan asay na Milun Santos le Patra in Manipura popular government kitungdo kidingchu to a president rule ki kwaizong kisusaw pe loading ahitay at ihlone Dali akalson na kinehi alohlingin akilae President rule ki koy apat center in popular government simdo kit na ding apapopon tunbang popular government tundo kit dingin kitip na umtay ati Center lamkay ho kimupi ding BJP MLA somni lako vel Delhi khopi akalsong uba nitan pi na chamdano hitay zanhi chun MLA nga Imphal Kopi Zone in ahung kile tawin ahung lungding ni Ho Azong MLA dangdang hozong ahung kile di vin gincha dahi zanhi a Imphal lama ahung kile MLA hoju khatna Kontuzam Govindas Nina Karanchiam tumna Dr. Sapam Ranjan Lina Heikham Dingo chule ngana Khumuk Cham Joy Kisan hive Hete khatju Chief Minister Ambiren Singh in haina anei zawapan achi sa February ni simsom la thumakipan Manipur sunga President rule ki koi hitai The 32 Martyrs Day message KNF Daitui Camp GHQ Gamlanam na tong dinga kipaldo nam sipai chengin tu niniko Martyrs Day hito kilhonin kanam mi pite zosiu ka zanaw sang pen kahin peve Hitabang ni ko koi pizing na layu hat nung pathenju lopi na zose ipeve. Sumil thay lo tu ni ko 12 October hi anamolem ta sa zaum ta milun
pu el ne lun kuki KNF Supremo leaders in kuki nampi ngay lut na di taazain modbung Cedar Hills mo na Indian Security Force ho na 12 October 1993 ni ho at hisan le ahin ko ang napaldo taazain hiji ni ho hi Martyrs Day din inamang zingun ahi. Hitabang nga gamlan namdi nga ahin ko gisan it lohil kuki nampi kunong dinggel ko na zala hitsan din mon ato nahi tu chanin anong zui nam sipay chengin akisumilpon apudo hiji nam organization in ama gel doonan nam pipon nap kay doon nali talo milun pu zabol na in kan salut zong akibol kini pu founder president in Adam Lai ni ko in tu cheng man luta ata ay nadala piuvin hiji hoju gulbangin kitol team in bahu bangin nunnem in lang apa bangin limgi achan hin ko mangin kain sung sangin KNF kangay zoy KNF sangin kukilen kangay luin kukilen sangin kanamite kangay luzoy anatin ahi ji tu cheng ho hi athabi anam sipay hole kuki namiten ilung timche wa gilta a igel do kit na divin ahung kita alang kit ni nahi chule nam sunga khang tha hon athabi a gamle nam adinga pan athabi a la dingle la zomjing din tem na sangpen ka hinne kit uve kuki National Front KNF and in thisan vat khat kan nei lai sia pu el founder president ideology hi kachi pi jing diu ato ban kuki len hi ni kho khat le imute diu kine pumin kuki nammi ten ito theina lam chi wa pan la khom jing dingin ibon chawin ikitem uve igen thainaw hi makhua ilothin na diu ni kho kinem lal lohel pan ila zomjing diu hi hiji chun nam sunga to khom bilam kai chengin zong nam pi kong itol nawa kingai lut kiza to chule kilung khat na lung dela lung khom jing dingin ikite move pathenin kuki nam sipai zo sele kuki nam pi te zo se phatheina thingse nin epicing taw hen kakipa e SD Go Kuki Information and Publicity KNFN Anti-addiction drops, a unique super combination of 19 Ayurvedic herbs, limits to gahin lamka area hobovin contact ahimbol hi 801444542 Koi tabang khamna thei zu kani kanja berry khaini talab low tui low chang WY brown sugar number 4 chule khamna thei zo se nungsun no mong chule hin kho so ding de mi omle anti addiction drops kiti dam doi phata hi ki cho hen lang regular te in bottle li lenga don chai hen khamna thei ngai channa anung nei tapove khamna thei nungsun thei lawa thipi ding mi tam ta tai hichi dam doi phapen anti addiction drops hin nahin ko akile do sakit ding hi chemical zawlawa ki sem dam doi phata hi zein side effect imacha umpoi vitamin zong zaw tha hi tai chule pharmacy lo ho to nani kop jeng thei hi khamna thei kit ta po hin liver le lungs ato kha hin hichi a hin liver le lungs dam na zong tha tai best result ahlom pe na bottle li lenga be don chai ngai je hizong le bottle khat le ni patep le chun apha chom na nahin he ding hi tai ahin la khamna thei chu anung sun te ding hi tai tina 100% guarantee wang akip pe thei poi ahin la jengka ni thla regularly khamna thei bozing mi atamzo 80% tabangin aphat chompin hi hin kho semphat nan anei jun khamna thei anung sun tawe rehab center hodinga zong kizante set hi thingna lona thei zung chole thei ga za chom zat somla ko ki hal khoma ki sem hin kho so na dinga sumle pai it loading hi sumle pai sanga hin kho to pi zo hi aman hi fixed price hin sang ni hi adon ding dan ni khana ni ve don ding jingka mata le drop som ni kha buni emasang le drop som tui glass khana hal khoma don jing ding hi adon ding pha chu in sungmi ten kho sa pi ngai je 10 drops with 1 glass of water twice daily before food in the morning and evening phachom na le don ding dan iza kai cover a ki sunahi tai aki halpi composition ho hi bailam ta a ki mo zo lo hi zal som la ko ki hal khom hi je aman tam hi advice regular ta don jingai viral history class 2 le teachers ho din mun inam sungwa teachers kiti hi to na le sumhol na aman the ai pon kiwa na thei zong hi samlo hi hinla bathen le nam pumpi na to na bi chom khana na ki gel ana to ding bo hi
namna to na dinga pummei choi a kalsong zo lo bible ki pu a vai kondo zo lo CSO level a thai zo lo thilpi chom che ichan naw chunga namna to thupi ta loi khat hi tu lai khang tha ho de sen hi no le paten I pui hoida no a thlasamin aje chu khang tha hon a hin piu technologies hole am ho bo akisong ovin mi hemna azong athula adom pen u chu teachers ho hi ve tingnoilam kai holam kai CSO lidal ho hin mi piling sa alam kai u a hin kinel botam so the hi hinla teachers ho wang hin lungel piling lo lai ting toile gu toi tabang lenga na idei dei isim thei pet lai tabang khangdong ho to gisin na hiu hin ching thei zamu hi te hitabang chapang no dil del ho chu lungthim se hin vop pi kal se chu namsung le gamsung chu ai lo thei lo a boyding nangma in sung kisan su se dinga zong hilcha na bailam ding hi teachers ding kha chun le kha sangta asimana mo pan the hi poi chapang vop then ding to bring back man to the image of his creator ti thupi hi ilunga nei te ngai hi igam sung va school atamin quality education maintain ahlom e certified teacher atamin quality teachers wang ahlom thla e chunga iso pi pau zong hi fanatic hi mai the hi British te in nanna gazo se kuki te tia e ne het u ahin hizi a chu englo kuki tia record anahi hichapha laya chu zote to ki thu a British te chu nasata in sat khom u ahi tu a ikibung khen jewa zogal ti a het u chu englo kuki akiti le angai nombe lo hiding ahi ikipum khat lo je u ahi icha teule nampi future sim do na dinga kinem ta school ikai sa u ahin parents sa hilo le guardians tanjong sumle pai isen na ho hin cha te e mit so pi the ho khuna it ngap thla u hinam ti hi ha khol gilu angai hle tai teaching cannot be profession but you serve God and humanity through this noble job only with passion integrity, passion, and with the fear of the first teachers God. Lo thom cha lo zong leu hen alap chi a tong the loading pen chu teachers ho hi ve ka ki pa e ego len Indian sunga sex tam na pen chikim te chen namun Indian sunga mihem tam na pen chu Uttar Pradesh ahin mihem 241 million a cheng ovin Indian gampumpi population 17% tabang aphazo ovin ahi Indian gama zinei masanga sex ki za tam dan state le khopi chom a akibang pon data kila ho apat ki modo chu chi hi ahi Kolkata 70% in zinei masangin sex azang in ahi Mumbai 50% in zinei masangin sex amangin sapang cha hi lai wa patna achi pi u hidanin ekise New Delhi tu ki dang hon adon budan uchu atam zone zi anei masang wa sex azang ovin ahi Chennai 46% in zinei masangin sex among uve Pondicherry data ki modung zuin 31% tabang in zinei masangin sex azang ovin athangpi in first sex kumhi 18 plus la in akise e Mizoram hi 43.27% tabang in zinei masangin sex azang in state sunga population to vet ka ading in sex asang thla in ahi Uttar Pradesh mihim tam na pen wang hin zinei masanga sex zang tam la a akilang do povin nupa ki hen langa seding in zong se kham pove nupa ki hen tam dan red a Indian sunga asang pen chu Mizoram hi nalai hi Mizoram population apat zakhat la a 4% hi nupa ki hen hi HIV plus zakhat la a 68.13% chu 6 ja HIV kai ai kit e Christian zakhat la 87.16% chen namun hi nop ki sawal hitam drugs langa la Indian sanga amin thangloi ki hikit chikim te chen na hi imalam zo si a pin tha angai mong hitai tu so hi chanchun aki chai tai abana tu so na ngai khom ki dingin na bon chabin lem na hi chewe tu so hin ngai zo se na bon chabin stay safe and stay blessed